hari igihe abantu bandika ibyapa bamamaza ngo hano twigisha gusoma bumva umuntu uri bubisome ntabyo azi. Tujya kwakira undi munyarwenya witwa Nepo Museni. Ladies and gentlemen, put your hands together for Nepo Museni. DJ we. DJ. Ubwiyo niyo beat ya Roland. Ubundi burankunda ukuntu tuntu twanyu tuba tworoheje. Abasirimu. Mufite ukuntu tuntu twanyu tuba tworoheje mudukora gahoro. Mufite ukuntu museka gahoro. Umuntu yabasekeje ni ha ha ha. Setsa umuntu w'iwacu rero. Ehehe. Noneho akira umukire wa hano mu basirimu. Ugiye kumwakira umubaza ukuntu business yiwe itera imbere ibanga akoresha. Amarisa yose ataragusubiza ikibazo wamubajije. N'uburyo aza gusobanura ikibazo ni buhoro. Ngo urebye buriya noneho hari ukuntu mufite systeme y'ukuntu akantu kose muvuze kaba sinzana ku kantu bagakuye. So ambo agishori noneho muri gahunda y'ibintu bikomeye tujye kuri nyashi z'abakobwa. Umukobwa w'iwacu ikibuno cye kiba gikomeye nk'icy'imbunda, ariko umukobwa wa hano i Kigali akunyuraho wareba ku kibuno cye ukagira ngo yambaye ishashi irimo amazi. Mu itangazamakuru habamo ishaza. Uzi nk'iyo BTN igiye gutara inkuru igasanga ari Sudinera yayitaye, igasanga TV1 yavuye kuyizana, BTN inkuru yose yagenda ikayihindura gupfa gusa. Reka dupfe gutara iyi nkuru, dupfe kumva ko hari icyo yapfa kumara, dupfe kuyishyira kuri televiziyo. Wa mudamu we ese upfa gucuruza imineke igapfa kunguka? Yego ndunguka. Reka dupfe kujyana iyi nkuru, ariko bariya abahungu bandi nibaza gupfa kugutaraho inkuru uzapfe kuyibima. Teke banyita Nepo Museni. Nta kantu gato nenda kuvuga ko umuperform uvuyeho. So nago muzi neza, ariko niba inkweto ari z'akazi cyangwa ari ize gusa, niba izanjye zigukwira ndashaka kuziguha, zitagukwira ukajya kwa Yangisi bakaguhereza inkweto nkazishyura. Wambara kangahe? Urahitamo iki? Ndahitamo kujya kwa Yangisi. Amashuri cyane kuri Nepo Museni. Ujya kwa Yangisi uhitamo icyangwe bro. Wongera